Tuyo kisomo ni kana witano ni waumwa kwa Atongoi na andu ngoo ya ulau kutetheesya amanyiw'a ala maumite misyini yina ukwati munini na kumaya kana makaemeleelwa ni ndivi sya sukulu witano ni kuma kwi Muthembi ula ungamiite maundu amuika na kisomo parish ya Cathedral Masaku Joseph Kioko ula waelesekana ve na vata wa kutetheesya amanyiw'a tasu isioni sya nduani ni kana kumaililia unewo tonu mwandikwitu Daniel Mwongela ukuelesyo. Father Joseph Kioko ndanena kavindani kala wa kuusia kunengenelwa kwa mashini muthemba wa laptop undu mwana utethio ungi wa kisomo kwa manyiw'a umwe ula withitwe avinyiwa muno ki ukwati na ndoto yake ya kuendeesya masomo kwitha eva kuvi usimika kuma kwi ofisi wa munini wa gavana va kauntini ya Masaku ni wonya witano kwa Atongoi yalangi kuwasangelekanyo eno na kutetheesya amanyiw'a taya ala maende na uthinia isioni sya nduani. Une mutungia muvea Atongoi wito Francis Mwangangi's excellence for helping our boy to pursue his academic dreams na kwa kumuthoya kindu kicha bata laptop bilo kwithwa itumia kwa unenda kwita witano kwa onthe ala mena ukwati ala matutongoesye methe maitetheesya andu ma muthembo ni kana ciana citu ciende kukwata kila itabenwa ni mundu kisomo kila kio ithasiliko syo no taukwithwa na mituo miseo ikiana. Ni mumanyiw'a ula watethekana mutambo usu muthemba wa laptop na utwiko ungi kisomoni chake. Wanafunzi wa Uwezo College ndika diploma in social work and community development. Ndia sana asante kwa ngai kele tutungia governor waitu muvea munene ni kondwa utethio usu ubikie na kuondethia kumbu ya laptop ni kana withi nande na kwikanesa thina masomo ni makwa. Nenda pia kumukulya akukulya andu onthe alama wendi musio mabikie na utetheesya wanafunzi alama na challenges cia school fees na maybe alama na sindule marona utumia thina wa kisomo cho dina undo na kuweta lakini nenda utunga mubea sana kwa deputy governor waitu ni kondo wa kosa uso yuwikie na kundetheesya na ndi promise kana ni pia ngutetheesya na patoneka ningu create pia utethio kwa alangi mekwitha mainiti utethio ula undo na matetheesya. Na kia umwe wa ofisa munene kuma ofisini wa munini wa gavana kauntini ya Masaku ndanena ivindani ila wa kuusia iseso yiu ni wathana kana ni mekuendea na ukwatiania na amanyiw'a angi isioni sikivuthuani va kauntini ya Masaku na kwikithia kana alama kuamite na matena ndivi sya sukulu ni metha maitetheka na kuendea na kisomo cho vate kulikilwa. Umuthi yote vanthini wa sub county ya Masaku wardini ya Masaku twithitwe tuthiukite kundu kivathukanya. His excellency ni nthini wa zikaya kana kithitwa ni chake cha kuendea na kukilia Enenthi ma Masaku kwa His excellency ndio anakweka maundwa kwisila kwa initiative yake mwene ila withi ande na kukilia Enenthi ma county thitu ya Masaku. Nila Mwongela, Atongoi TV, kuma vaanza wa kanisa wa Lady of Luz Cathedral kauntini ya Masaku.